business tawuda lak chang de have wakan thadok piu adagi business tawuda office hang de have wakan thadok piu dukan am leite de have thadok piu yum dagi fam na somna dum songi business tam na build tawra kan hang offline ju transform torok pai. Hello everyone, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBALEPKUMSI akhoi CHAOKHATMINASI. Ngasi aina pujariba topic asidi. What are the difference between running an offline business or running an online business? Ani sigi khetnabse kaino. Advantage na kari, disadvantage na kari. At the end of the day, ani makse business niko. Haibadi business ki oiba concept to di punamakta yaude bete. Sometimes ta inahan third video den share tawjagiba 5 must-have qualities of entrepreneurs guys. Online business alike, offline business alike. Isagi qualities, isagi personal qualities. Ti yaw dabe diko. Kaya namda business ti business ni. At the end of the day. Aduna, ay na nga si thamjagaduri ba si offline business talay ragana kana ba si kari, kana dab si na kari. Dagi online business talay ragana ahen ba kana ba si kari ora kadage. Dagi kana dab si kaino, drawback si kaino. Hay ba po tunay share rug jagaduri siya. Masida offline business hay po siya mamang dagi. Mamang de khoi elders kya amna chatna ga lae dagi masida achieve kya am taw khre success oiba kya am yaw khre du hojik su oi ki gani tung da su oi ki gani sida kari mata complain leite sida kari mata problem leite ba adubu ngasi gi akhoi gi era je 2022 laiba adagi di laiba chahi tungi laiba 10 after 10 years 15 years laiba chahi je masida akhoi na karam na khoi online business ki social media ki advantage se karam na logo dagi akhoi da lai opportunity se karam na advantage logo dagi haibane offline business am hang matam da sidi mayam ni khang da khangna lairaban dukan hangera adagi di karigum khara organization ama hodokera office ama darkar laiko dukan am hang matam da jaga ama darkar lai adagi di magi manung semgat pa adagi di team mi thiba si se darkar loi leiraga leiba ngatane aduna si taw matam da ngasi se koi youth talent leiba kya adagi di ideas leiba kya se masi sina apan mampi ba koi haibadi ai si den si bu pisa chang da ba de chen si bu thada da ba de adagi si ma hang dor de dukan hang da ba de si ma taw dor de office ama log da ba de adagi di ai team right team thi da ba de hai po isa than chela le aduna kai do we have isa da aki bam phawol le as den si bu pisa de ingon da leiti kai de no puthok do je pisa se ai si bu hingol yo la ka lam yo la puthok dra kai no khan ji da sumai ne khalle isa adagi di business heng chat law dra ga di kari no kai na sumai na wakhan ji da khalle but si sina apan mam ohem nga sai khoi ki chokot pada society da contribute to da to bangam de adu mana fana mangon da leijaba ta si na mong nam than gar ga sai ki ke hai tare business se mong da aina da bam phone bi aduna ai samak tu for lai habadi ai samang na sigi online business have pot sigi ideas sigi advantage aina khang de matam da aina khalle business ma ho matam da si changani hai pot ain khanjai kala de gi no puthok do si pesa mem se kala de gi no dukan thi ke do se kana nai thaja ga do no adagi di kala de na right place no have confusion so many confusion em se thulai mem se adu na ingon apan mam ohen gi adubu aina online gi keno si da online business ki zone je aina step tor pa numito madu chang pa numito madu dagi agi mind je completely change to grip habadi aina haina balai dan habadi opportunities everywhere akoi na yengbam darka lai kadai dan opportunity lai ri haiba se ngasi social media gi bad side chu lai good side chu lai bad side to the focus of we na panju panjara the good side ti masi dagi akoi advantage kya am phang akoi na hodok ning ba kya am akoi na contribute tong ning ba kya am je akoi na ngamam da ma kya je akoi dawjik lai hal le aina ai gi third video to hijack habadi start creating content gana hai gi habadi kai gi ham tam da si sina benefit kya am pi ba koi da mamang da luram ba kya do koi dawjik lai hen ga koi mang na chong tho lai ra ba nga ta ne aduna aina online business step tor pa matam da hoi khra di learn to gani online business ko offline business ki difference advantage se aina hijab di online business ta offline business ta hele have na te ko offline business ta online business ta hele have ju lai te ba adubu masigi advantage se kai nam da online business sang ko matam da di nangi minimum budget ta nang how to pangam me nang somda dukan gi thada gadab do nang somda office gi thada gadab paisa do nang somda website ama hang do ga nangi credibility se nang build to wangam me karam na kamai na build to ko ni hai matam da si miyoi bagi mindset ta changdri ba habde karam na hojik lai be era se tam na miyoi sing hojik online gi idea se lai re tam na shift to wa hore online gi business te kamai changani kamai to guni hai project khang ba hore online de mi mem je paisa ta na re kamai ta na ri no hai po di khang da ba khar lak na re aduna ni ngasi e-commerce kain thulai mem je e-commerce ngai sai gi simple hai ba ngai sai gi dukan am da yolamba nga sai gi
jaga ama khakta suppose nang offline da jaga ama nang dukan am chalai jabdo nang grocery store am chalai jaba matamda nangi area gi mine di laiba lay toina laibi nang je maybe nang je nangi dukan se amna reputation laiba nangi society du ama oiram bai adubu tasengna scale level am ohin ga tadi haibadi mangam sanba business am ohin ga tadi hojik matamda di online gi opportunities am lowam darka lai Amazon je kaino Amazon je hawdo khip je US de hawdor pani US de hawdor book seller am oin hawdor pani adubu nga sai gi magi power je internet ki power sum la kan tam na sum sandok ba hore sandok kan hojik ti worldwide where ma je worldwide where je kaino si je kai gum nang na offline da chalai raga nangi dukan da chalai lai tadi nangi business to worldwide ki ba to kro suppose all over I have the nangi reason to the scalable kan wan ohen kai so many grocery stores na lai ma'am je nangon da gi mina lai du se kai nangon da gi advantage se kai no ham tam dang sai gi nang online da product pa nang sai gi nang gi advertisement thadarak pa nang gi represent tor pa nang representation ma'am to ur kan nang mi ji thajaba lak kai no tam da hojik ti customer sing ju covid ki matung da gi kai lai ham tam da online da gi lai se online gi mahau je moju khange ba jikti haibadi hojik se kam ta dukan chala leing da gi fajaba pochi jo online da loi ure sometimes the dressing lai da dress lai da ngai re Mintra da gi Amazon da gi hojik ti la helle so many ha koi da choose to we option kya am phange ba du offline da chalu matam da di offline da tang su tang online da hojik honga le offer kya am phange koi da sine ba power je adu na ngasai gi online business ho da mayang gi kok ta kari gumam lai online business se kamai ho du no kai de ho du no hai posem lai da gi offline da mi offline da focus to bom lai adu offline da focus to ri mi je moi gi passion je moi gi talent je moi na chang do ri pisa da moi da palala thami po je moi da online business ki education je moi da pi tar di moi gi mind da change sam la ka ni ba ai ni sida pisa thadar ga to do ja ai ne kai gum test to nya ai off online business chang aga kari gum ho do tar di kamai kai to ka ni hai adu matam do nang na fail oi ta so nong da mang bo idre adu offline da nang na sa thadagi ba po da lak thadagre lak thadaga heng return di lakani khar lakani adu nangi business to long term na chalai bang amta da di nangun da mangje do kana nang ne mangje do se adu nang si online business ki advantage ai samak su aina business se hor po matam dai online business se hore habsi ki advantage se power of online je yam tina chaw ji internet ki era ne sidai sidang sa gi advantage lo da ba hai ba se akoi gi asoi bane se lai ba mem jinga si tam na sum thole hana di aina mamang de su haijagre hana di marketing am to wi matam songi product ma yon bai da makta somna songi brand am sema matam da khabar da hapna ba radio da hapna ba television da tawna bai da makta paisa kya pijara tawi adagi kyam leram gani bago adubu hojik ti som akoi mangna chong thole rem ne koi na kari gum tawning matam da hojik content am create tawga loi sam na ham da example da kai ham da aino jingang ni pose kana no ham da ai kana no ai phone pa kala tak lon phone pa kala ga aino dum ham da hello this is me Denil Moirangthem I'm the founder of YNEEC sumaina hire ga sai gi content je represent tawba matam da koi na Instagram da Facebook da YouTube da share tawba matam da mi sing dum sai gi tapna oisu pikna oisu nga sai gi thuna oisu mayam da reach to hor pai jinga sai gi nangi customer na nang ji khar khang ba hor abne sigi benefits koi da thuan me koi process thuan me hana di sumaina nang na video am nam matam da sai gi adu da chatna ba pina ba hona matam nang matam kyam changi nang da paisa gi problem kyam le ram gani adu ba hauji ki si leitre koi da freedom ne koi da hauji Instagram da Facebook da YouTube da LinkedIn da koi thagat khar koi tam na sum taw khar loi si pot se si ne online gi benefits ngasai nangi product to nang launch to bo to hojik khabar da hape mathau ta dai hojik nang online da Facebook da pak na post to ai gi product am launch to ai gi clothing brand am launch to ai dagi ai gi mobile cover brand am launch to and thadu matam da ngasai gi customer na nang on the online marketing je tak long to mo online am lai ani benefits se ne ko hai di advantage se ne koi da la helle adagi de koi da paisa save ta holle adagi de koi da thabak se process thu holle adagi de koi da ke tare growth se wahal adubu disadvantage ti kaino hai matam da kyam thuna change tawi market se adugi matik I have the nukjai improve hoimne nukti jai gi anong no develop tawri technology ju nukjai jai change tawri adagi strategy ju change tawri aduna amada khak stick taw lai ta nangi business se downfall bagi chances su yam wange aduna relevant web darka lai to ina study taw karamba market na karamba chali hojiki keyword research to have the karamba market da karamba hojik se mayam na thinari pot se kaino Google da top tari pot se kaino ai gi product se kamaina mayam da stand out to hongani hai pot se khanbam darka na ta darding sa gi online business chalai ram ne na hekta thajal laga hekta thamgra ta sum matam chupda income generate tawni hai bu laite disadvantage aduni hai badi relevant oi ta downfall oi rani kaino internet ki era se sum change tawe da develop khatane oi ka dois aduna yam toina focus to buta yam toina khoi gi product se karam na market se dominate to guni hai pot se khangbam darka ta adubu offline gi oina di yam toina ina haija offline gi oina di yam kaina haija ro kaino offline business di ai tasengna khongdaru de yamna adubu offline business ka online business ka advantage ha tadinga sai gi aina
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯍꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯨꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯕꯦनिꯐꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯕꯦनिꯐꯤꯠꯁꯦ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯏꯖꯅꯣ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟट ꯑꯣꯏꯖꯅꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤस्टꯀꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्म ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯨꯇ꯭यूब ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤस्ट ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ इन्फ्लुएंसर के आम हजिक इंस्टाग्राम के थ्रू दगी बिल्ड तब होगरे सिने पावर ऑफ सोशल मीडिया पावर सी पावर से यूज तब सोमने यूज तब तारी सोमगी मिट से पांगथोक सोम खनबीगनो है इकाईबीगनो सोमना तौदे पोचे कइनो मयामना खंगनिंग खंजजनो बट हजिकी लैरिबो अपॉर्चुनिटी से लौबिरो दुगु सोमगी बिजनेस दुगु एडवांटेज तो पीबियो सोमना हौदोप ngамद्रिदो ऑनलाइन दा ट्राई तौबियो अमतंग लर्न तौबियो करमना कमाइना सोमदा पुथोरकनी करमना कमाइना इन मार्केट दा लाकनी हाय पोचे सोमगी पैसा सेव तौरनी सोमगी टाइम सेव तौरनी सोम याम थुरनी लाइक सोमगी ग्रोथ थुरनी सिने कानाबजे ऑनलाइन की पावर सिने अदुना सी मतंग खंगबियो बिजनेस तौबदा लाख लाख चंग दे हाइबो खन थादोकपियु अदगी बिजनेस तौबदा ऑफिस हांगदे दे हाइबो खन थादोकपियु दुकान अम लेते दे हाइबो थादोकपियु युमदगी फमना सोमना दुम सोमगी बिजनेस तम तमना बिल्ड तौरकना है ऑफलाइन जो ट्रांसफॉर्म तौरकप याय क्वाइ फर्स्ट सोमना हजिक से हौबम दरकार ले करम हौरकनी हौबो इज इंपोर्टेंट गैनो लंगा सी अखोई इरमदमदा हिमालय बाग लमदम से एंटरप्रेन्योर के आमगी अवाट पलैरी कहीं एंटरप्रेन्योर्स मैम से थोलकान चौखलकदों हजिक एंटरप्रेन्योर्स क्या थोलनिंग लेरे उजब फंगे अदुबु मसी पुनमसे करम कान थोलकदोनो हाय मतमदा मिट पांगथोरा मतमदा पैसा से यामना पैसा चंगे पैसा तानी हाइबा लेते पैसा से लिकनाजु पुथोगा अदगिदे अखोइगी करमना अखोइजे राइट वे द करमाइना स्ट्रेटजी से अप्लाई तौरगा करमना ग्रो तौनी हाइ पोसे सी हाना खल्ला मतुंगदा मतंग कोना ग्रो तौरकांदा पैसा दुदी कोना सीधा ट्रांसफॉर्म तौरके सिंगजमैदा ट्रांसफॉर्म तौरके केसांपाता ट्रांसफॉर्म तौरके अदगिदे तकलेकाई ट्रांसफॉर्म तौरके गुवाहाटीदा ट्रांसफॉर्म तौरके अदगी ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफॉर्म तौरके हाइबदुदी कोनागी वारीने अदुबु हौदोकपसे क्वाइ इंपोर्टेंट हौदोकपसे ऑनलाइन मार्केट अमतंग स्टडी तौबियु ऑनलाइन मार्केट सोमदे याम एडवांटेज ओय फंगने आई सामके एक्सपीरियंस रेन शेयर तौजरीसे सो मयाम नंगसी आइने शेयर तौजरीबा सिगी यामना शॉर्ट ओइबा डिफरेंस है एडवांटेज से कहीं ऑनलाइन बिजनेस तौरगना करी ऑफलाइन बिजनेस तौरगना करी सिगी डिफरेंस है वैल्यू लेबिरंगनी हाय वैल्यू फंगबिरंगनी हाय थाजै इफ करी को वैल्यू लेबिरबा कमेंट तौबिरो हायबदी करी करी सिगी मतंग द हेन खंगनिंग बलैर हायबदी ऑनलाइन की बिजनेस तो ऑफलाइन की बिजनेस हेन खंगनिंग बलैर करम टॉपिक त खंगनिंग बलै तारे कमेंट पिबिरो आई शेयर तौजरके कोई डिस्कस तौजरके बेस्ट लेवल द पिजरके सो thank you for being here. Thank you for watching this video till the end. I hope you get the best value out of it. Aduga koi social media link, Facebook, Instagram, Telegram link, description da hapsagramani. Please join our community. Aduga, if you want to ask any question related to entrepreneurship and business, please throw us our questions. We are excited to answer you. So, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning. Keep growing. TAMBALEPKUMSI CHAOKHATMINASI. Thank you. Another day, another bag unloaded. And money keep on knocking on my door. But blessed to say that one day I will make it. My God has put me, I don't have to